reaction a ko mo pra positive val reaction to tele na FIAFIA wa mo se le se soani al malo ma se soani ai ma kwa positive val experience ya a se ila ya il va fo le yo atu ya lawo va pe fo le o yes ku pe fo le ko mo la tu me va pena la tu fo nei a fai le yo aku se si lima selau ya la il tu pe tongi na lima selau ngalan fai ya mele ya sa fai ya ta yala fo le tu fai no se le ni le me momo a fai fo nei lo su ta si ta sanga alwa nga iluma e taunga ye lo sa fa tonga lo la palota ya a fai le lo sa fa tonga lo palota e ma wala na se lau lima sfo a fai le ai se swa fa tonga lo palota lo ringa la e te le stala momo ka va tulo se lau lima sfo e o nei la official le fa nga palota wa le wo sa pisi va son ja tune wa tu le stala o mal va nga le ia fo e le stala nga lunga lo la palota tu to tele fo sa fa tamala e le imana na ku la tu swa fa tonga lo palota ya le wo mai ni fi ma la tu tsele a te tawana saini a fa pe ola ilo swa fa lo palota ai ola te RSE pe o la te fa fo me va pena ilo mo ia ele ma faina wa e tawana saini fra MAUA seling ai o e la lo mai le lo sutasi va ngala na tawana stala i LAKOU birth certificates o LAKOU passports